Ćao ekipa, evo da vam se javim s mora. Htjela sam samo reći da priču o toksičnim željama ću vam ispričati kad se vratim. Htjela sam samo jednu stvar podijeliti s vama. Naime, jučer sam savladala jedan svoj veliki strah. Ja od kad sam počela voziti jedan strah od autoputa i evo, odvezla sam 300 km autoputom do Pule od Zagreba i jako sam ponosna bila, ali ono što sam vam htjela reći, samo ukratko, čisto da se ne iznenadite ako se to vama desi. Znači, ja već godinama imam vozačku i stvarno me je bilo strah i evo, jučer sam se odlučila i sve je dobro prošlo i fizički sam bila dobro i na večer sam, od nikud, užasno su me počeli boljeti svi zubi. I to se evo do danas skoro pa smirilo. Još osjećam, ali smiruje se. Poanta cijele priče, kada počnete opasno raditi na sebi i rješavati strahove koje godinama čuvate, može vam se desiti, ne mora, ali zaista vam se može desiti da vam tijelo izreagira i to onako kako ne bi očekivali i to vas može baciti unazad. Nemojte da vas baca. Budite svjesni da ste razvalili jedan svoj strah, da tijelo se mora priviknuti, da je tijelo bilo pod pritiskom i da se mora osloboditi toga što ste godinama, doslovce godinama slagali u sebi. Tako da svaka bol u biti predstavlja iscjeljenje na nekoj razini i samo zadržite pozitivnu misao i isfurat ćete to do kraja i bit ćete nova osoba. Evo, veliki pozdrav sa mora, ja se vraćam kroz jedno, 2 do 3 tjedna. Će izaći i video i ja ću se vratiti u Zagreb pa se onda vidimo i gledamo i čujemo i eto. Vjerojatno će blog ići dalje, tako da možete me pratiti na blogu, a ovo ostalo ubrzo. Ajde, uživajte mi i vidimo se. Ćao!